Ja vrlo pozdravljam ovaj posljednji skup u onom delu u kom je bio ovih, što zovemo studentski lista, ali tog dela opozicije, zato što su ga prijavili. I to je vrlo dobro. Ako su sad ovi novi skupovi koji najavljuju također prijavljeni, onda oni ne samo da su legitimni, nego su legalni. Ulaze u jednu normalnu političku aktivnost, njihovo propagandu, šta god hoćete, imaju prava. I to je sve poželjno. Dobro, jesu se politički artikulisali. Ne, kreću da se politički artikulišu na legalan način, ja to veoma pozdravljam. I onda je takva aktivnost veoma dobrodošla. Veoma dobrodošla za naš politički život. Ono što mi treba da uradimo, ja mislim kao poslanici u Skupštini, to je da ubrzamo rad na izmeni izbornih uslova u cilju podizanja poverenja građana u budući izborni proces. Time mi treba pre svega kao poslanici se bavimo. Jednu zanimljivu stvar ste vi rekli pre otprilike mesec dana. Izjavili ste da opozicija živi za trenutak kada će proglasiti da su izbori pokradeni i da ih ne interesuje ništa u smislu takmičenja programa. Tako je. Zato što kad smo imali pripremu za ovu sad prethodnu sednicu na kojoj smo usvojili deo ODIHR-ovih preporuka. Mislim, kao Skupština smo usvojili, mi smo, nije bitno, mi Glas naroda je za 2 glasao, za 2 u načelu, pa kad neki amandman koji smo smatrali da je bitan nije prošao, onda nismo podržali. Zbog toga što su uveli, ODIHR kaže da moraš omogućiti grupi građana da se jedno jutro probudi kao nacionalna manjina i da kaže idem ja sad po nižoj kvoti za uzlazak u parlament. I onda smo mi bi rekli pa nemojte ljudi, jeste ODIHR-ova preporuka, ali je pogrešna. I sve manjinske partije su to rekli. Mislite sklona manipulaciji? Otvore se mogućnost za manipulaciju, ali to je ipak prošlo da ne bi se prigovorilo vladajućoj grupaciji nećete da primenite ODIHR-ovu preporuku. Ona je pogrešna. Ali generalno smo to, bila je jedna kolegijum, to je kad predsjednice Skupštine sa potpredsjednicima i šefovima poslaničkih grupa sedimo i onda sam ja tu predložio između ostalo kamere na biračkim mestima koje veoma pomažu kontroli izbornog procesa, gledaju ko ulazi i ne može imati više listića u kutiji od broja ljudi koje je prestupilo. Dakle, ako i nije birački spisak kako treba, ne znači ti ništa. Ne možeš da zaokružiš kad neki kontrolor ne gleda pa da ubaciš listiće, jer ima kamera, onda ako povežeš sa softverom, ne može ona primjedba da je jedna osoba na više mesta glasa isključena i tako dalje. Niko iz opozicije... Niko iz parlamentarne opozicije to nije prihvatio. Tako je. A zašto? Zato što hoće tenziju. Da. Dakle, ne mislim da u to... Samo se razumemo. Od tih ljudi koji učestvuju u tim mitinzima, protestima, 95 ili 99% tih ljudi želi dobro Srbiji, ali oni ne razumeju politički proces u kome kad se to artikuliše, kad se pretoči na mnogo manji broj ljudi, na kraju će to biti 250. Od, ne znam, 100.000 ili 300.000, od mnogo ljudi, nije bitno koliko, svedeti se na nekih 250. U toj selekciji 250, naročito prvih 126, ništa od tih dobrih želja neće biti utkano. To će biti sve strani zapadni uticaj koji želi da Srbija na dugme radi sve što im Brisel naredi. To je problem. To ovi ljudi ne razumeju. Otuda predstavnici koje mi vidimo, oni neće ni dijalog, neće ni povećanje poverenja građana u izborni proces. Oni sve osporavaju. Oni osporavaju kad se usvajaju ODIHR-ove preporuke. Ne budu u sali da glasaju. Ali možete mislite, ja koji uopšte nisam, u najmanju ruku sam za preispitivanje odnosa prema Evropskoj uniji. Mi naravno glasamo jer su to propisi koji podižu poverenje građana u izborni proces. A ovi koji se kunu u Brisel, koji idu u Brisel tamo da traže podršku, oni neće da budu u sali, da glasuju za te odluke. Pa zašto neće? Dakle, taj moj stav nije pao s neba. Tako nešto neko mi nije simpatičan, pa onda ja hoću nešto ružno da kažem o njemu. Nego se vidi iz njihovih postupanja. Oni to ne žele. Uopšte ne žele. Oni žele tenziju, mržnju. A šta onda to može značiti nego trenutak gde ćeš reći pokradeni izbori? Dakle, u tom smislu mislim da te pojave treba jasno označiti i eliminisati, a pozdraviti one koji su žestoko protiv vlasti, ali to sada ulaze u jedne legalne, normalne tokove. I ja želim da oni iznedre nekakav program koji bi bio stvarno konkurentski, za sad ga nema, ali da iznedre neki program koji bi bio vrlo ozbiljan konkurentski vladajućoj grupaciji, da se takmičimo. Ja sam inače za socijalistički suverenizam. Ja imam treću opciju u odnosu na obe koje su trenutno na telu. Dakle, meni to nije konkurencija.
Jeste konkurencija gospodinu Đilasu ili Ponošu. A imate li saveznike? Ne, nije. Tražim saveznike. Pokušavam... Znači da vodite neke razgovore kao pokret? Vodim razgovore, pokušavam da... Ne moram ja uopšte ili bilo ko od ovih koji to podržavaju da budu lično uključeni. A pokušavamo da dignemo tu... Napravili smo platformu socijalističkog suverenizma i naravno pokušavamo da razgovaramo sa pokretom socijalista gospodina Vulina i sa Socijalističkom partijom Srbije, da na toj temi razgovaramo. Oni nek idu posle izbore ko kako hoće. Mislim, sasvim sigurno, mi Glas iz naroda nije doneo odluku kako ide na izbore. Ali to bi bilo strašno važno za Srbiju. Da se vidi da postoji jedan zaista drugačiji koncept u odnosu na ono što je koncept Kako to da razgovarate sa pokretom socijalista, strankom koja je bliska vlasti? Pa i SPS i u vlasti. Zato što ih vidimo kao nekoga koji može da se pridruži tom konceptu socijalističkog suverenizma. Može da bude potpuno personalno bez nas. Meni nije do toga da ja negde budem, nego da se vidi da jedan odnos u kome ćemo imati planiranje, u kome ćemo imati čoveka u centru mimo tržišta, dakle, hrana, odeća, krov nad glavom, zdravstvo, obrazovanje. To na nekom nivou standarda mora da se garantuje ljudima, nezavisno od toga da li su na tržištu, uspeli da obezbede kroz platu, kroz prihode, da mogu sami sebi to da zadovoljavaju, da vidimo, da organizujemo sistem na taj način i da se više okrenemo ka BRICS-u i ovim multilateralnim novim odnosima u svetu kao platforma, pa da vidimo kuda to ide dalje. Dakle, trenutno je bolje nego što je bilo na političkoj sceni, a mislim da imamo šanse i da